Naga jingyolat jongka Narampe Football Academy na Ribhoy District. Ban lek mikmat ya ka RBDSA lane ka Ribhoy District Sports Association ban lek isimbanta siya ka Lempung Ilekai Football jong kikintai hapo ka jala kabala paniad da ka Meghalaya Football Association kabala tip kum ka Meghalaya Women Football League arajarapsan kalalong ka burom ka bakraw ya ka Ribhoy District. Hakaba haka jingi lekai kaba manta kasengi kan Narampe Football Academy kan yo banrung siya ka jingi lekai ban yakni yakanam ladu lane ka final kaban sa panlong haka khat arterik unai wing arajar arpsang hamadan polo kene ka jingi rong jong githai lekai ka Narampe Football Academy kaba mikmat ya ka RPDSA kene hidin baka penrem ya ka PFR lane ka Play for Right da saukol la shikol kabaki armun kithai lekai gi bakham tibit jongka kanhon kila thap mar arkol la thap daga Tracy Rampe bat arkol pan la thap daga penhun shulen bat ka PFR kala yo ban penpai kala tang shikol la daga kanhon kithai lekai jongka Narampe Football Academy na Ribhoy District kan ra ikanam ladu kandai keburom ya ketika kanhon namar ka mikmat ya ka RBDSA sia ketika Lempung namar gerek snem rakhe Jubilee jong ka RBDSA lane ka jing rakhe ya ka jingdap ka basan posnem ka RBDSA